In the bankuloo. Khona ibangonisi nayo. Ngoba kangiyazi la ikhona yaziwa kuye kuphela. Ngiyabonga kakhulu ukungilekelela. Celela isibusiso ezulwini. Ngizocela abantwana abasha baNkulunkulu ngengoba ka57 abavisa ngibalo. Ngibe novalo ke abanye abantu mhlawumbe bayajabula babethunyiwe. Ngibe besaba ke ngoba azi ukuthi ngizohamba kanjani. Mawuthunywa umuntu omdala ohlala njalo ubalisa. Uthi Nkosi yami ngabe ngizokwenza kwenzeke yini? Kwenza isiseni ngikuthunyiweyo. Ngiyacela ke uNkulunkulu namandla uthi ukuzokhulunywa ukhulunywe uwe. Kube wena Nkosi yamakhosi onika abantwana bakho okufanele. Ngicela ingoma lapha ka57. Siyafuna indlela
Nkosi yamakhosi, siyakubonga somnganisi, sibonga ukukhunjulwa kwawokhokho bethu okwathi zonke izizwe wazikhumbula. Ngikhumbula ngolunye usuku ukukhuluma umfundisi uKhumalo waseNewcastle uthi kwake kwathi ngolunye usuku kwagula intombazana base befika beyithandazela uthi kwase kukhuluma umuntu uthi weKhumalo angisili demoni mina uthi wayeseyibeka phansi ingubo uKhumalo wasiyabuza kanti wena ubani uthi lo muntu ngumkhulu wale ntombazana konje nina Khumalo seniye nenza imizi yethu athi ngeyenu ithi futhi nina senenza sengathi uShembe waziwa yini yithe saya kumvelinqangi sathi baba usikhohlwe ngani thina sizwe simpisholo uma uhambela zonke izizwe kodwa thina usikhohlwe uthi lapho bakhona umhlangano ukuthi uNkulunkulu uzokwehla eze kithi kodwa nina senishaya imithetho aniceli kithi emizini yethu bantwana abahle bakaNkulunkulu siphambi komnikazi unyazi lwezulu amen ngiye ngishuphe ngingedwa ukuthi konje unyazi uma ucinga wena uwedwa ungalikala ngani ngoba akanganga lutho ithi inkosi isiqu sesibili ithi ayikho into enkulu nenhle nengababazeka emhlabeni ngaphandle kobuNazaretha amen bantwana abahle bakaNkulunkulu sengathi okunye singakubukisisa unyazi alifani nomuntu uShembe yakafani nomuntu amen ngeke futhi afane nomuntu uShembe akanasi isono uShembe akanalo icala amen ngolunye usuku ekuphakameni kushabadala
bathi kwathi kuyisabatha wathi ubhombela akuthatha ucelemba namasikela namageja kuyiwe esicawini kuyosentshenzwa ngesabatha khuluma umnikazi wesabatha ngesabatha bahamba bafika basebenza wababusisa inkosi nibusisa uthi ke bese niyasuka ke la seniye emakhaya niyosebenza ngesabatha niyobona emzini yeni kuba njani ngoba kwakwenza umnikazi wesabatha abantwana bakaNkulunkulu ngolunye usuku ungena impahla yasesitolo ekuphakameni uselithi inkosi yamakhosi ilanga abafana akekho umuntu obengemfana enkosini la nekhaya bakumfana olapha nje umfana umfazi kunjalo tjena nabafana bagibele lolini bahamba bayolanda impahla estation kwahanjwa ngempela ngesabatha kwakusafakwa amasuti befake beqoke kahle abantu juluka ba udaka thuthwa amasaka lapha alethwa la ephakameni yisabatha ushemba kanani icala banazalethi Amen. shemba kanasi sona uJuly ngaleso sikhathi kodwa yena uthi abasebenza abantu emva kwalokho wathenga izinkwa ngesabatha wanika abantu badla uthi umchophela ndwendwe zabanye la ngaselundi lalungabikho ulundi bathi beyelinda yafilule yalala khona laqhamuke ihuka libhekele libalandela umhlangano kuthi hawo nilala lapha bathi ba senifile njalo ba vuma kwalapha ekhaya yayisiyaphuma yodwa yaphume yajokola yayale nokhalo yasishaya inciko ikhomba kubo lapha aqhamuka khona asilwazi nyazi luqhamuka phi nyazi wathi abuye wathi apha amakhosazana wathi basana ngesabatha shemba kanasi sono uma ungabhalwa kubhalwe kutune sono uthi ucabekhulu umchophela wabaswa waphekwa iphalishi uthi lalethwa kuye wafika wafaka ubhoko eqeda isabatha eqeda umlilo lapha kule phalishi wathi nika labafana baphuza ngiyalithanda ngokulizwa waseJudiya ngolunye usuku ithi indoda endala lake lababaza kathathu ilanga lisila lathi hawu laphinda kwaze kwakathathu wayesethi ngiyabonga ngoba kukhona kuyosala kwaze kuyaphela kwathi ngakusasa kwabiza amadoda wabuza ukuthi beningabuzi ngathi bengibabazani kwase kuyathuleka
uthi bengibona uNkulunkulu efoshoza umhlaba. Uthi kodwa ngibonge ngoba khona inhlengezelane encane yamaNazaretha engiyibone phezulu kolwandle lapha. Uthi awukanti kukhona kuyosala. Angazi noma umndeni wakini uyosala yini. MaNazaretha amahle. Sisuke esikhumbuzweni senkosi yamakhosi inyanga izolo. Umnikazi waleli khaya. Okunye kufanele siwusho. Umnikazi walomuzi inyanga izolo kayibongosi. Amen. Umnikazi womuzi wasekwazini inkosi ilanga lamalanga. Khuluma ngamapasi abiza lapha alamakhosi ongakhuluma ngawo. MaNazaretha amahle ngolunye usuku ikhuluma inkosi ikhona la. Ithi kunomhlangano omkhulu obizwe inkosi yasemnyameni. Ithi kodwa ngicela omunye umfazi. Ngathi akahamba ngilalelela ngoba lo mhlangano kuthiwe uzoba seZimbabwe. Ngoba uthi lo muntu esokhuluma ngaye unendlebende. Uzoyizwa yonke into esiyikhuluma asukeni siyokwenza eZimbabwe. Uthi bahamba njalo bafika le uthi ke lo mama awu baba abazi ukungibona uthi ngizokufihla. Kwaze kuyefika kuyadikidwa. Leli bandla singenza njalo baliphele noma silihlikize. Basho izinto eziningi. Kodwa kwaphinde kwayiloko sikazi otshela labo ukuthi cha mina nginaliso bathi hawu uphuma pho wena mfazi. Uthi naye lokuniqalile nje ngikhuluma bengikhona la. Unaliso bathi mlalele asimlalele. Unaliso yebo elithini. Lithi isulami asitshela amakholwa angamaNazaretha. Kuthi akuwona umnikelo lo. Imali. Bayezwa bandendle. Amen. Asitshela amaNazaretha ukuthi akuwona umnikelo lo. Angasabi ukulokhu kuthiwa umnikelo imali le iyathenga. Kodwa futhi awusondeli eduze kwale mali uma ungagcotshiwe. Uma sizongena kanje kulaba bantu bazolwa babanga ukugcotshwa babanga imali. Bantwana baNkulunkulu kangazi noma siya ithi ingoma siyayifuna indlela yekhaya yedlule engozini. Awufunda uGenesis oqala verse 26 uthi uNkulunkulu asenza abantu basifuze bafane nathi. Angani uma siyafana noJenga. Funda ngabo eThora. Wathi uThixo, Ithi wathi uThixo asenze abantu ngomfanekiso wethu, asenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle, babuse phezu kwezinhlanzi zolwandle naphezu kwezinyoni zezulu, naphezu kwezinyoni zezulu naphezu kwezinkomo, nakho konke lokho kufuyiweyo naphezu komhlaba wonke. inkosi kusisi. Amen. Asenza abantu basifuze, simfuzile noNkulunkulu. Ngabe uShembe konje simfuzile yini? Awufunda uJeremiya 7 verse 2 ku 7. Ngiyafunda nje ngazi ukuthi ukuthini. Bantwana bahle baNkulunkulu sikhuluma indaba kaShembe ukuthi konje lenkonzo mhlambe yembuzo
ngabe siyiwo yini amaNazaretha? Ngabe asifani ni nawo? Asiyifanisi thina nawo? Kodwa okuqinisekile asibe ngamaNazaretha uqobo lwawo. Konje iNazaretha liyalwa yini nelinye? Ngabe linayo ninzondo? Ngabe linayo ni iqubu iNazaretha? Ngabe linawo konje umbango? Ngabe liyakwazi nokweba? Uthi namhlanje akuwona umnikelo imali le. Uma uyiNazaretha awukwenzi lokho, angazi ngabe ayakwenza engekwenza yini? Awufunda ithini? Ngikhuluma ngani konje? Yebo. Ithi yima esangweni lendlu kaJehova. Mana esangweni lendlu kaJehova umemezela abantu. Umemezele khona lelizwi uthi yizwani izwi likaJehova. Ithi izwani izwi likaJehova unyazi lwezulu usefikile Judiya. Nina nonke abakwaJuda, nina nonke sizwe sabaZulu engenile ngalamasango ukuba nimdumise uJehova. Inkosi kusise eningene ngalamasango banidumise uNkulunkulu. Ayibonge Nkosi. Uthilo Isaiah 30 verse 1 verse elilodwa. Angisazi kahle ngiyasho nje. Ungazi bakusho njalo. 30 elilodwa nje. Angazi bantwana bakhe baNkulunkulu sifuna indlela eyekhaya ukuthi yiyo yini konje le sikuyo yini. Oh, kubantwana abahlubukileyo. Uma sihlubuka abantwana bakhe baNkulunkulu uJehova sitshela indlela yokuyekhaya ezulwini silathe thina sihlubuke siyaya yini lapho unyazilutha siya khona. Hlala phansi. Abangena bejaphila, abangena bejaphila, abayophuma bejabula, okelalelane nezizwe awusalela. Ithi inyanga yezulu ngolunye usuku Nkosi yamaNazaretha khuluma nelanga. Baba, amaNazaretha awaphuzi utshwala. Uyini angaphuzi utshwala? Izwi lasezulwini laphendule njengalasemhlabeni. Lithi ufuna ukuphuza. Cha baba bengibuzela amaNazaretha. Oh. Kwase kuyaphela kanjalo. Kwathi ngolunye usuku sebahleli uthi uyazi. Kwake kwathi ngolunye usuku sixoxe indaba manje phendula le yankulumo yotshwala. Kwake kwathi ngolunye usuku uthi indoda ethile yahamba yayophuza. Yaphuza kakhulu yajabula yaphuza yadakwa. Mayisidakiwe yayisihashukela isibindi. Iwe engathi ngathola nje iqashana lesibindi. Uthi hayi yazi yasuka kulomuzi yaya ekhaya kodwa ihashukile. Uma ifika la ekhaya yathula fica unkosikazi ulela nengane. Siyacabanga ukuthi konje lo muntu unaso isibindi. Hayi. Uhluswa ubaba, ubucelemba wami. Yasidonsa ucelemba. Yamsusuluza. Yabhoboza yakhipha isibindi yabasa yosa.
yadla yahamba yolala ekuseni yayisiyathuka khona lapha inyanga izolo awu uthi ekuseni wangena umfowabo wathi mfowethu bengizocela ukuthi uma sibani nange wathi awu mfowethu yelani leli gazi wathi shukwana nenje yami hamba kwakho yase baba ngumsindo nomfowabo hamba kwakho nawe shukwana nomfazi wami hawu mfowethu yelani leli gazi lona usemnqumile umkakhe ngesibili uthi utshwala bulungile sibani kodwa wo baba yayabulungile wathi ingakho uNkulunkulu kaShembe athi bangabuphuza utshwala amaNazaretha konje ngabe sebeyaphuzwa la ekhaya bakhala nje abantu ngeimbongi angisho khona la ekhaya angisho khona la ekhaya so nje ngone ibandla kangeso kuthiwa babekhala ngeimbongi bethi ayikhona athi uthatha ingoma umuntu athi ayikhona yaluka abakwebe vule ebho angisho khona la ekhaya maNazaretha amahle ngabe kuseyiyo indlela kaShembe leyo nyanga izulu yayibuza lamaNazaretha pho kwagaywa manje futhi hayi ma wenzela abantu abadala khona lokungenisa abantu abadala azingiyeke Nkosi ungenisa abantu abadala manje kodwa ufuna bakhona kanjalo ngoba phela ophefeni novuke bambe babe nandinga bantwana bakaNkulunkulu ithi ingoma sesandinda kwasime sabashiya bephuza manje pho kwenzakalani maNazaretha emahle ingcwele ayigcinanga lapha inyanga yezulu yaphinde yabuza inja baba maNazaretha uyifuye nje ufuna ukuyifuya cha bengibuzela amaNazaretha hayi nankinga ngisho kodwa kolunye usuku yabuya impendulo uyazi ukuthi ngelinye ilanga khona indoda sekuyaxoxwa eyayinenja yayo eyithandayo base ehamba siyokwela phuma neinkomo zakhe mayifika lapha egula lo muntu etotoba mayifika lapha kwabehlula ukufa entabeni wasiyaphuma umoya inja ke iyawazi umsebenzi yawudalelwayo isibhucu yeswana naso malikhuphuka ilanga waqala lo ukukhombisa ezinye izimpawu manje ziyephunga yathi inja konje umsebenzi wami mina ukuqoqa okunephunga yasiyamngena umnikazi wayo yathi njengazo awu uthi yadla yabuya ekhaya hawu inja uyibandbanyana lokho akabonakala kodwa inkomo zeza tholakala seyisemjeni kwabantu kodwa yena akatholakala ngazi wenze njani konje iyabuya isuthi bagcina bayilandela ngakusasa bafike nje usewugobhozi idlile inja uthi ilungile wathi awu yayilungile wathi ingakho ethi uNkulunkulu kaShembe maNazaretha angayifuyi ngoba inja iyakwazi ukwephula umthetho yona igcina umthetho wayo ukuthi mina ngabekela ukuthi ayikwazi ukuthi mosu wonakele ingakuzi maNazaretha amahle ingcwele sengathi uNkulunkulu angesiphi inhlanhla yokugcina imithetho kaShembe amen sihambe ngendlela le uNkulunkulu afuna asihambe ngayo unyazi lwezulu bantwana bahle baNkulunkulu uphakathi kwethu akekho futhi omunye amen namhlanje uma ngilalela bathi ophuthile yikho into ewuJesu uJesu akakaza bemhlophe uJesu kwakungumuntu wala yonke into ithi Nkosi emakhosi ngokumahlombe lapha entabeni hambani niye ngapha nibheke lapha bathwewa ukuthi nizobona la bacinga babuyela hayi baba sikhulu wathi bukani lapha edwaleni
babuka angabona lutho uthi alilubona ufa oluqhubeza lomnyango bathi silubone ukuthi ithuna lika Moses alifaka wona isuku abakhomba ngale lapha sesihlala khona masina ngale sathi bafica iziza ezintathu lezi uJesu wayiphezulu khona kuleliswe kodwa manje abantu laba bamhlophe befika babona ubungcwele ukuthi hey labantu banegugu base bethatha beyoshonza lepheshe yonke lento ayikho lepheshe yala kuleliswe Amen. no Kristu nje ngamzoni wala ekhaya Amen. njalo kolunye usuku lapha eThusini kwakunomhlangano omkhulu eThekwini uma ifika lapha yena kubizwe zonke inkonzo kwakukhona amaNazarethe kukhona amaZiyoni uyamazi uGethu ubaba umfundisi uMthiyana wayadakhe lapha ngakubo wayenamabandla aza awuhlolele ngakithi uGethu uNdlovu kodwa ithi nguwe hlabelela Gethe ikupemva amaNazarethe neYona gcwele phansi ahleli phansi uthi ngiyabonga maNazarethe nani Ziyoni ngoba kukhona kodwa nikugcinela uJesu ngiyasibona isihluthu angizazi ke leza manje iyona angixeke zona njalo ngoba isena sisihluthu uthi ngiyanibonga la maNazarethe nani Ziyoni ngoba kukhona nikugcinela uJesu ngiyasibona isihluthu ekhanda lomNazarethe ngiyasibona isihluthu ekhanda lomZiyoni ngiyanibona nihlonipha noma ningena endlini kaNkulunkulu nihambe ngeenyawo uthi kakhuluma nalesiboshwa mlegunda bakhanda uma bakhuluma ngoJesu ngoba bakhuluma ngami bantwana bakaNkulunkulu esengathi uNkulunkulu angasipha inhlanhla yokubukisisa uma sithushe ngoNkulunkulu akekho ngashoko ukuthi yena okwambona uNkulunkulu wayenjani ke asitshele lo wakhe akambona ukuthi cha mina ngangambona uNkulunkulu unje abese sitshela kodwa thina ngoba sikhuluma uyazi uma uhamba lapha uthi nje ufuna ushembe bakukhomba ijuthi noma ngabe uphumile ngemoto nathi sikhomba la kuhlala khona uNkulunkulu mothi uphi uNkulunkulu sikhomba unyazi Amen. abakuhlala khona uNkulunkulu uma ufika yena ukuthi ngizofuna ushembe sikhomba la indlu noma uphumile wahamba kodwa uhlala la mawufuna uJehova zomkhomba unyathi nangu ayihlala khona sikhombe ephike kwenye indawo ungasikhomba aphike wena wangakuwe lo uNkulunkulu wakho mawuthi asikamkhomba phambi kwethu sikhombe la maNazarethe amahla ingwele sengathi uNkulunkulu angasipha ukuguquka zingane zethu buyani sengathi uNkulunkulu angasipha inhlanhla yokuba sibe nganhlanye sonke izinkonzo zethu Amen. ukuze uNkulunkulu abe ngakithi Amen. Amen. uthini Mateyu 15:30 angazi niba yiyo le ncwadi ufunda 15:30 mangicabanga Mateyu zikhonza ezinhle sifuna indlela eyekhaya Amen. noma yedlule engozini kodwa ithi qiniselani namaqhawe ekupheleni kwalezo nsuku niyongena ekhaya Amen. khuluma wafika kuye abantu abaningi namhlanje singaka la ufika abantu abaningi phambi kwanyazi benezinyonga kukhona abantu abayizinkubela la mhlawumbe bakhona bawilishe la nezimpumputhe bakhona bangaboni la nezithulu abanye abayeswa beze onyazini kodwa bazofuna ukusinda nezilima nabantu abagazamathi bakhona la bazofuna ukuphiliswa nabanye abaningi nabanye abantu abaningi abezengezifo ezihlukene hlala phansi inkosi amen sifunane bantwana basebantu ngoba siphelele la sikhona uNkulunkulu ngakithi asingayifuni into engafunwa u23:19 amazwi ahlakaniphileyo
awufundi ukuthi ethini yona angisazi uma yiyo le 23:19 ithini yona leyo bangasazi lezi ndaba ani batshelanga ngani Uwe babethanda ukusizwa lezi ndaba ani utshelanga ngani uwe bayokhala sisobo zabo awani batshela ani batshela abayokhala ngani awuzitobo zabo awani ba Lalela ndodana yami. akanilalele madodana yekani ukuphuma endleleni kaShembe Uhlakaniphe. nihlakaniphe ingane zethu Uyiqondise inhliziyo yakho inhliziyo yakho ibeke emkhondweni wezwi likaShembe unyazi lwezulu ungabi phakathi kwezinseli zewayini musungena phakathi kwabantu abaphuza utshwala nabayiziminzi nabantu abathanda kakhulu inyama ngokuba isidakwa nesiminzi bayakufikelwa ubumpofu osibusisi amen ngiyangikhuze mina ngakithi khuza abantu ukuthi niyathanda kodwa ukuyodla ikhanda inhloko emsini yabantu inqoko zangaphandle sigezwa izinja niyakwazi ikhothwa lapha zingcama uqoko nje la ngaphandle insile kodwa izinja lithi luyakazwa nje lisula futhi lusula noma ngani nangomswane lwesulo shona khona manazana thamatha sibe ngcwele ngoba sihamba noNkulunkulu ongcwele kayibonge Nkosi Amen. uma se Roma 12 verse 9 no 10 awufundi ukuthi thini leyo ngakazi u12 no 9 10 mavesi amabili ngicabanga abangasazi lezi zindaba awani batshela ube babethanda ukusizwa lezi awani batshela ngani uthando uma singamaNazaretha ake sibe nothando malungabi nakuzenzisa singabe nokuthi sithandana phambi konyazi maninengwe okubi awu Nkosi yamakhosi Shembe ingcwele ngiyathandaza mhlala amalanga silungisele uzulu ba siyacela Nkosi ukubize bonke abagcotshwa bakwaSuku bonakele kwaSuku ceba idimoni Nkosi yamakhosi alungabi nokuthi sithandana phambi konyazi kodwa ke sithandana ngempela amaNazaretha ninamathele kokulungileyo asinamathele kokulungile ake nithandane ngokuthandana kwabazalwane osibusise ake sithandane ngokuthandana kwabazalwane zingane zikaThixo kwenze njani kodwa siyami kwenze njani sifuze bani ngobunyazi likhuluma into eyodwa onke bala
Ngophinde futhi uRoma labo 16:17 ugcine ku20. Ngiyaniyala abazalwane Ithi lencwadi kuyaniyala bazalwane. ukuba niqaphele abaxabanisayo Qaphelana abaqamba mangake benitofe bese niba yilento uNkulunkulu angayifuni. nabakhubekisayo Nabantu abasuka namanga ngapha awase ngapha bese niyahukana ningabuki nini ukuthi ukhona unyawo oluphakathi kwethu singamaNazaretha. bephambene nokufundiswa enikufundileyo Base Korinto 1 nidede kubo osibusisi. Funde yodwa. Base Korinto 1 ugcine lapha oqala base Korinto 10:11 iverse isingala. Bantwana bahle ushemba kasisize. Ake sibe yilento uNkulunkulu ayifuna. Amen. Korinto bokuqala yebo 1:10-11 amavesi nje. ngiyaninxusa abazalwane Ithi ngiyanxusa bazalwane ngegama lenkosi yethu Kristu ngegama lenkosi yethu uNyazi lwezulu ukuba nikhulume izwi libe linye nonke osibusisi. Jehova ngcwele Thixo simakade wezulu ngiyengigijime kakhulu ngibalekela isikhathi sakho besiyo lethemba lethu. Ngingumuntu ogijima kakhulu ngenzela ukuthi ungasoleke ezulwini. uNkulunkulu omuhle umthandazo wami munye Nkosi. Akusibize sonke kwaZulu abagcotshwa Nkosi yamakhosi kabezosho phambi kwakho ukuthi babangani yini abake bahlambulukelane bezinto eyodwa singaye entabeni bakithi kuyilele phalish engilibukayo sikhoze ezinhle ake sibe ngamakholwa. Amen. Akakuye kukunukwana bethe ngekho kodwa senze lento ngoba kuwona wethu lomsebenzi onyazi. Makuthiwa kwenza ukuthi ake singaphambani phela. Uma kuzothiwa sinobhekele kube khona basina babhekele iyaphi le ngqola le ubhekele umuntu ubhekele yini le ningabaka bani ngoba ingoma kaNkulunkulu ithi abantwana baNkulunkulu bathandana. Jehova nomusa uzongikhumbule nomndeni wakithi nabantwana bakithi nezwe esikulo uNkulunkulu akhumbule abantwana bakhe bonke uNkulunkulu athe ngibabheke. Ngicela ubaphe inhliziyo ibenye yokulalelana sibe yinto eyodwa maNazaretha amahle sengathi bantwana baNkulunkulu kungethi kumenyezwa mina kusabele wena uma kubizwa mina kugijime wena ngoba lezi ndaba enkulu ephazamisa izinto uma kumenye wenza lapha jele bese kugijima mina yini le kwenzakalani makumenywe zigama lomuntu bese kusawala usabantu banweni igama lakho. Shembo ingcwele ngiyabonga baba sengicela ukuyisela ezulwini inkosi ayibusise izulayo amen. In the Bankulu.